Na obali jezera prostorno dvorište ženskog manastira Bogorodica Kalište. Zgrade su novijeg datuma i od svega što se nalazi u krugu manastira nas su najviše interesovala jedna vrata. Ulaz u Pećinsku crkvu. U samoj steni nekoliko pećina. Obići ćemo ih redom. Prva je predvorje. Na jednoj glatkoj površini stene slika koja ni po čemu nema neku vrednost. Mala vrata vode u drugu pećinu. Na prostoru od nekoliko kvadratnih metara crkvica. Freske se slikaju na svežem malteru. Ovdje to nije slučaj. Slikano je po površini stena onako kako je oblik kamena dozvoljavao. Vreme kada su nastale, 15. vek. Od najvrednijih slika u ovoj neobičnoj crkvici u pećini ističe se slika Bogorodice i Raspeće. Od ikonostasa u Duborezu ostao je samo jedan crvotočan delo. Sa strane stepeništa isposničke ćelije. U njih se ulazi kroz tesan otvor. Mesta ima na kamenu samo za jednog čoveka. Tražeći neprikosnovenu tišinu zapisano je da su u ovom manastiru provodili dane i makedonski pesnici braća Miladinovci. Bilo je to u prvoj polovini prošlog veka. Na nekoliko desetina koraka od ovog manastira, visoko u okomitoj steni, skoro neprimetna, nalazi se isposnica svetog Atanasija. Nekada se do nje dolazilo lestvicama od konopa. Kasnije su u stenu uklesane stepenice. I u ovoj isposnici crkvici ima mesta za 2-3 ljudi. Iznenadili smo se veoma dobro očuvanim ikonostasom u Duborezu i nekolikim ikonama. Međutim, freske koje su također slikane na kamenu dosta su oštećene. Uglavnom su sa slika sujeverni kopali oči i gotovo da nema freske koja nije oštećena. Dok smo silazili, jedan član ekipe reče: "Gde se sve čovek nije penjao i zavlačio, bežeći od sebe i sveta." Subota je, pazarni dan. Sela su sišla u grad. U opštoj vrevi u kojoj svako zna šta traži, lekovitu travu, džezvu, jabuke, potkovice, za nas je ovo prilika da prisustvujemo reviji narodne nošnje ovog kraja. Običaj je, kada se krene u grad na pazar, oblači se svečano ruho. Njihova nošnja ne samo što se razlikuje od one u susjednim krajevima, nego ima razlike i između pojedinih sela. Preko košulje, koja je na grudima našarana pređom, srmom i čojom, dolazi zobun od šarene tkanine i sukneni klašenik, spreda šarena pregača bovča, a na glavi navezena marama. Nažalost, morali smo da snimamo skrivenom kamerom, jer ove lepo obučene žene nisu izgleda naviknute da se slikaju, pa smo se morali lišiti detalja. Ipak, nadamo se da utisak o živopisnoj nošnji, koja se u ovom kraju veoma neguje, neće izostati. Zanat, koga zovu rabota od 1000 igala. Nekoliko majstora ovog starog zanata, posljednji u Struškoj čaršiji, ne ispuštaju iglu iz ruke šarajući sitan vez s srmom. Posla ima, ali nema naslednika. Mladi neće da se prihvate igle, da je 1000 puta provuku na isto mesto, da bi zobun zablistao šaran srmom i tankim gajtanima.
nismo sigurni da je još kraj priče o jednom umetničkom zanatu. Priča o svadbenom putovanju Jegulja počinje baš na ovom mjestu jezera i to ovako. Po najmrklijoj noći, kada duva jugo, decembra mjeseca, Jegulja napušta Ohridsko jezero i kreće Drimom na daleki svadbeni put. Savlađuje prostranstvo Jadranskog, Sredozemnog mora, Atlantskog okeana i razmnožava se u dubinama kod Meksičkog zaliva. Posle nekoliko godina njihova se mladunčad vraćaju čila i vesela iz belog sveta, opet istim putem, sada uzvodno, u jezero svojih roditelja. Doskoro bilo je malo prepreka koje ova uporna riba nije u stanju da savlada. Međutim, postavljene su i neke nepremostive. Prva prepreka, prva brana hidrocentrale Globočice. Brana, ali nije nepremostiva. Nekoliko kilometara dalje lovište savremen Daljan sa gvozdenom rešetkom. Tu ih čekamo u zasedi. Lovi se, ali se vodi računa i o reprodukciji. Nekad je Daljan bio od Pruća. Poslužit ćemo se maketom iz muzeja. Daljan je tako izgledao. Potražili smo ono što je ostalo od njega. U blizini sela Tašmarunište Drim se poigrava sa koljem i šibljem starog Daljana. Ne verujemo da će ostati nešto poslije nabujalih proletnjih voda i možda će ovo biti posljednji snimci nekadašnjeg lovišta. Idemo dalje sve dok ne stignemo do one prepreke koja je nepremostiva. Na tom putu zaustavili smo se ispred jezera u proširenom koritu Drima. Voda mirna i ničim ne privlači pažnju namernika. Ali da se za trenutak poslužimo dokumentarnim filmskim materijalom snimljenim jula 1965. Tada se i na ovom mjestu odigrala jedna od onih drama kada su u borbi za svetlost, za električnu energiju puštene vode da potope selo Globočicu i njegovo mjesto da zauzme mirno akumulaciono jezero. Posmatrate taj trenutak, jul 1965. Ljudi napuštaju svoje domove, sele se u novo naselje. Sa ovog mjesta se odlazi zauvek. Čovjek je pustio vodi na volju da orgija, a nabujala reka ne poznaje naivne igre.